Anyalaki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo magayam nana. Na yung pag-abigat yun. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta, amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita nyo ti paramid yun nana. Isim pamanday ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, ura siya nga ron. Kit marik na akong ti bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti ko ko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga na iya bakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Asino man ang tikap-apang? Dahil man eh. Kita ang amin dati vlog ni Bading Ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit dito salon mo kudak man latan. Nagturid ka mo tanan ng ibagay ti kastan, riya. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leah's Salon kon na pa'y. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya nga comment mo. Maalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, naggalas dito salon mo, kunakon Anya langan nga ti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ayawan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio marimar. Unay da ito ako ngay. Ay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal di ta tuldim iti panagikis mo. Ay, kita man da ito comment ni Andrea dito yung post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Ay, Apa nga akas tama tente ikumkumit na day ta babae. nagalas ka no ti salon ko manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalas tog na da ito yan, babae. Naka-abroad lang. Kung ang no asino nga guyuyawan. Hindi ka latabay bayaan. Grabe. Ay, nalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyares sa abroad. Ay, Mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda dito Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Bayam lata, bayam nga uyawon na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, man, pudno dahi tang imbagang manong. Inayon mo pa di aday ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh, Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalat na ti makunkuna nga income mo. husto ka manong. Sana na nasken pa mapalang agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyares laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka iti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Anya lagi din tayo tao. Oh,
Ato iti script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script da ito, 5 nga anya laki din, kan 5 agasat iti biyag. Apo, nagadumatan Leia. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando. Amumutenan niya, umadwa talaga ti script ko, no adomo ti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andre iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod ket, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya a basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, ket mga papaay ti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, ti pagkaskasyayan na, nadya babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, ket mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Naku sila nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidni. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya ketek paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know? Malalag record tayo din. Nakasagana pa yun na ito yung tripod ko tayo. I-video man, drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bashda. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, di ba? Ha? Nimot man Leia, da ita buyaam. Wan, impose naman nanday ti panagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamot lang no bagbagay na ti panagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay kasta una ang asar katunggal at na makita apos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, payman na kumentak man. Pitlaang. Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man. Oh, Diyos mio marimara. Andrea, nakababay laki di kan kuana. Nung makita na dahita ikumkumit mo, huy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy, saan itan? Gaputadak mo dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, puwe, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come agasta ti panunot mo itan? Ay, basta! Mabwisita ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan, kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko na kastoy. Kitaak man tilaing mo abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arodan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea mutlaeng, kunana, katawa kan wakatawa yung drama, ngam saan ko kanumit abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba kano nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga, Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. ay nakababay na talaga Ay, apo, dahi nga Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya kaya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga may pasimpa ti balay da. Dahit ang arod gayt. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo diya babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na da tao ti dakas. Nga oray isoma ti mangirugrugi iti apa. Di ka lat nabaybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tap lumalpasan ang mapalitadahan amin ang sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao,
Apal dala ang tidaduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Oh, nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwak ija anti-construction supply ang nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na, nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't ta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di ta anagan. Ay, husto ka itinayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngambay-bay ak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyangay. Go! Dilag pa inday nga Andrea. No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amlaang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mo ti mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababaing kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko mamabainak kan kwa na. Nakita kami ti pos ni Manong na Brent iti kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa'y dahi dya abaklatan nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunaktumat. Saan akas ka data dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnaskan pa yung agkuskus ta iti kubeta. Sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa yung. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskos, agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day taterumpanggan ka. Adamat tinakita kapos ni Andrea nga umada ni kanun ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyaga mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid. Tamno may naipakaamo dito lugar tayo. Anagado ti dolyares, ornong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat nga minakasdya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong. Idi adapay ni Andrea dito Pilipinas. Nalastugan. Di nakarakaro man hindi nakapan ijay Saudi. Babay na anak kumaita do palastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mat anapan ijay nga kuskus iti kubeta. Sakit naglastog pa'y lang, ultimo. Isuma. Naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada. Ngam awan mo nga ron. Sa bagay, pulida nga min di kasta. Kan maysa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat ti agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laeng kadagiti tattao. Anya laki di.
Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares ng inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunak day ta makit-kitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raw. Anya? Total, kat kasinsin kumot ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro ornong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamot akasta Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla, ngam look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dagiti kakabsat mo. Saan kayo unay naglastog? Taawan mo tilas lastog yo. Maawatam! Long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Ay, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si Kakit Dimat, angaw ko laang matay jay. Angaw taro, pam! Amom si ka, nagalasa talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunamlano asino ka, nga guyaw iti pada matao. Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudaan, nagawid ka, kit 501 a Levi's, dagiti kawis mo, kaskada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyawa, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanaknakam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapayinak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laang. Saan mano a years mo ijay. Agpada tala nga makipurpurdiya laang. Leia nga. Laylayak dilam na eh. Da kayo lang ti pamilya naglastog nga wamuti, lastog na. Anya laki din. Apay niya tilas lastog nyo ayang. Apod nung ka man. Aday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbaga ken kaday jay nga inuyaw mo. Alice. Di ka lang amin maaklon, pimpintas si biyag ng ka. So akas ta kakenkwana. Saan mat akasta? Apay nga rula kas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasan ken makaunget mo't Saanan ang maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga min ti ibabas mo. Promise, saanan ang maulit ko naktumot. Andal day taken ka. Asaan agaputa naka-abroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Nagkapunsamad dito yung balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak, di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang utang. Sak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadyakon kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklangaro dun, iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Ganun lagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok, dahi tay boneless.
Awan pa iti aglaklako dito iti kasta. Anya jar aribongbongan da iti waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan no asino tayo tang artista na ana. Wan man, makakitak mo lang nga iti artista. Intan sakpya pumano tayo tang artista. Agpa-autograph man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo iti lakok! Kunam nga artista ni Magayang Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagat tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom no talagamit lang anay imas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa eh. My kan, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangos, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamot, kadno nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga at talaga na imas day ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang alaklaka. Ngamdi tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man lagumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan da iti nana. Gatanga kun tanay awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bayamon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaroba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arodan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagado ti gimatang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sa agpaisua. Kadwa anak tumanen ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat man lang San kang agpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam no da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo Nagapwamanan. Kat di ta waiting shed. Napanak gimatang iti sedaan mi. Anya ngay day ginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamamot ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti aggatang. Ay nawan. Kunak nga rod nga isunsamot yung ti pagbaklangan ni Maria si kanana. Aya. Wen, tani, umad adulat tati customer na. Kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi.
5,000. 5,000. 10,000. Ay na. Ay, bakit? Bumaknang tatalagan no kastoy. Ay, mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa akong lakay. Katanyangay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mo taparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho, bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilang. Kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta paglutunak mo ten. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilas na. Uwan, mapanakon. Amo, nakitak ni Maria kanila kay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka no ag-deposit iti kwartada iti bangko na. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot ah. Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awam mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Ni, anya diar aramida dyan dito nana. Kasmot ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpada tantun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan matkit di ah? No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakutan. Anya lakit din na ito ay akaarobak. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Buy one, take three. Umay kayong karuba. Ne. Ninsamot na naising da taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatay. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one, take three, na ito'y lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay, agasam mo ita, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan ah. Madya talaga ti ugali na dahi takaruba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di nga ugali na dahi jay, idipay? Katuan, naapal nga min day dya karoba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit? Kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitin siya. Wan nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed.
Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Wow, yawan ti kasta. Aha, anyang awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo tititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi nga pabarangay na nga. Namin ano ka nakita nagpor iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, ni tilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, oray pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay tapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ani Maria ti paggatangak. Hapa nga ngay makar ngamin ni Maria, ya. Ayawan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagam makanyakon. Panaw! ay. Umay ko man subli dito ginatang ko ala ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan dagito ala ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itiyan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itila ko yo. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung dagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurot na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko, ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang pa kan ko, ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron. Imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin dagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumprontara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak aganawa. May kayon, gumatang. Boneless abangaws. Important day tayo. Apa sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayabat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot lang no asino kayo ni agsasao. Boneless tumot lang, day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang dito? Apay kumasan,
Awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot ka mat iti bukod mo ang negosyo. Dahil pag tinulungan da kaon, agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayati muna ang naguyaw? Si kamat sardengan na kami manasurot-surutan na naising. Mang panunot kamay iti bukod mo ang negosyo. Nyalakit din na ito ay akaro, babakbakitan. Sardengan na kami at tulad-tuladan, kan surot-surotan. Maawatam! Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matandobi. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuutan mo't ngamin. Nasaya at mat. Anya kalakid din ay Adobe. Mala, umay kang arudat. Intan agpag na iti day banda. O sige, Carlo, kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no sigat inangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya kalakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwang agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, nauma adagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mat ngamin ni Dobby. Anya? Anya nga upit ibagbaga, ading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imadayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kung day gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga raw, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali day gayam ko. Ngam no dagduma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas, akin naman nag-aatap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, Ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyaman nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyaman Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. At dapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalakitin nga min dayjay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolam ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Ang mga no at tantumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ro dan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot niyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Dayta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam baw. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo.
Apay ka na kami suot ka man ng dobe. Anya laki din di kas tangaramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pag may saantak matgayam? Anya ka di marinday tanga ibagbagam. Kasano kat uray ni Nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak idi Sabado. Kat nang tedak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makagsaksakit tinakam mo, dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbaga. Ay, dakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Mali po dito! Isang di pagbali na manobya! Isugat na kayang araw doon bakla pa ilang mag! Nak, anya ka lakit din, dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan dala ramidak. Abay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak ngamin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. Nung makaisam ka pa, numamuam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba kang ngaminan, amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti kayem mo ani Dobe, nga inagaw mo tinobyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay, sungpatak na nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Adda ka di masapul mo kanyak. Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupang ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tapay lang! Sana ka mabutang amang iwaras nga agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Yan manong Alex. Uray ka matilamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man na dabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang may. Api nga minayamanong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Way, nagsabat kami itay iyadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, derrep ka na. Anyan na dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala. Baybay antayon ni Dobby manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa estresan tayo? Dasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Itan madamdaman to nanang, nabannog ka nagapoy ti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kita nga ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan day tinobyo. Day ta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, iti kasjay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adan to ah?
Pangasim kumamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Uy, saan tao mapasamak na itananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit kulang nga umay nak ay ayoan akas itisigod. Ay, jak amukan ka dobe. Panagkunak, saan nan nga aramidon ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo itikas di nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidon ti kas di nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang konto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan itibiyag mo. Apay kada sinabat nak dito'y dalang nga agturong ija balay mi Carlo. Ang mga makita na tamanin ni Dobby. Kat kumporme man ditan di pag-ana. Baybay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planom itangay. Apay akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Isu akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ko dita. Kinapon na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidak. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, baybay akpilaan. Malaksid no san nga agsardang, tama nga no mapasubsobak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik addam dito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kalagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tao. Basta pakawanan na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balikas sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo diti pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka ba alam no kasta ti mapasamak? Awan pa kibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat ha. Dasaya ta si mangpet kandaw be. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan ngayon imay dito'y balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyaman ak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kundi mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya? Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman nagatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikanak pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa nga umuna. Kindipindin ton, nagsublinto pa iti panagayat ko keng ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastay. Wan
nadamag yu ka din, nanang? Tian niya rime ay. Natakawan ka no matibalo akaro ba tayo? Ni Edgar ka day, tinakdaka maatam anak ka. Anya lakit din ni nanang, asino kumapay titadumakat isula ang matibalo akaro ba tayo? Na, agsalsalod sudak laang, kasta mo tanti isong bat mo, anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mat nanang, sarino ti papanan nyo. Mapanak, iti ay ni uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay, tumulong hak anak ko. No kasta, am-am mo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan, panawan ka pa'y. Mapanak iti ay ni Edgar, tagsarita kami man. Agtugaw ka ate si. Agyaman aklaunay. Ay, anya kami ng tigagaram. Putno ka day, di nadamag ko, natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasyon laang iti duangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginan agamit ko. Tinakaw dan. Ada ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't kaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Amamom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito balay mo, nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amomot siguro, no anya ti kayat ko asawan. Dati napatag nga ibagak, mainaay ka dagiti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga ro din no anya day tatis Ada ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Kasanubutan na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi What? Ungor ti motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat day tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan ni ti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw nga masiguradok ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan. Anya jis istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo, danay. Ni, kano pa tatang? Di napalabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, idi nagbakasyon dila kay? Isa, mate. Adda ka diti suspekda, tatang? Awan sapay, mate. Saan ka nung agkor di CCTV di balay na? Ngam sigurado, akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amang ano na bayag asip-siputan da ti balay dila kay. Idi naamuan da nagbakasyon. Inranada mo tang, di nagtakaw, di balay na. Da ka di ti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't mo lang nga makasarita. May papanitian niya, kapitan. Dangaminti lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. So, ti pagsuspitsaan na nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anyi. Sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruan mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita may. Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudo itinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matikasay. Ayawan. Saan nagtatakaw, kapitan? Si Kamay, ti intudo ni Tisay. Una hindi ta bakit? Basta mangisurulatan. Nangag na kanugan raw, ti ungor ti motor mo. Kano kapitan?
Di sa ba daw, ti rabi ay. Oho, ulbod mo tayo tabakit. Ada ka di ti pamanagnag mo, sana po no, tindanon ni tisi ka na kamay. E di Sabado iti Rabi, Kapitan, kat napanak iti ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon nun ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't no ungor ti sabali ang motor ti langag na, Kapitan. Wano saan? Amangan inararamid na lang deta nga istorya. Sino ti kadwa man na panagbuya? Tinubiyak, Kapitan. Nakita dakmot lang ni Kagawad Gusting ijay. Kagawad gusting? Ni Kagawad Gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi, Kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro iti concert, itinubyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takat ko dalusan tinagan ti anak ko. Edgar, Ha? isukan mo nga mintinto doon iti siya nagtakaw dito balaibaw. Imayak, tapno lawlawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabado ti Rabi ay. Tanagbuya na iti konsert. Kaya tasawin da ita, saan nga iso tinagtakaw dito'y balaibaw? Edgar! Ang nangagkano ni tisi ti ungor ti motor na. Ungor ti motor. Apay, umanay da ita nga ebidensya. Tamno ito na ti anak ko. Attention seeker, kan pabida talaga da ita abakay. Anya laki, Nagpatulong akmatkit din kadag iti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamutan ti amin. Ken tapno saanan ang mapapabasol dagiti inosente. Hawanan kay ti 26. Na, apay ka diaya. Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. DJ ka day. Nangagaw ti ungor ti motor ti anak mo di Sabado ti Rabi, Rodeliao. Ayan niya laki din ti say. Ungor ti motor lang tinangag mo kang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungor ti motor ni Danay, ada ka di maramidam. Ni Dani lang kaday ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo ha. Sa maysa, napan nakikonsert ti anak ko idi Rabi iti Sabado. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy, no kaya't mo tagpabida ijay balaw. Di mo iraman ti anak ko, ha? Sige, ha? May salang ti may bagaking kawan. Mapalit na kan mintumot lang inusinti ti anak ko. Itapay lang kitagsaganakan. Haddan total daw mo. Sana siya tikas kastamoy. Aniya? Niya nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan nyo, nanang. Ungor nga ron ti motor ni Danay, tinangag ko remay. Anya lakit din, nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti ibagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo a karuba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom da ita panagsasaom rimay. Mangagdag iti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no, kayat yu lang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kita niya amang ano daytan ti pakaibaludan nyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagambot. Tap na ibaga kada kayo, umanay dayta apakaibaludan nyo. Anyan lakit din ayan, nanang. Da ka din na panapulis si Jebalayaw, Ikar. Adla, Kapitan. Edi pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kidi, Kapitan? Diyak mo't lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak.
Tadyak amo no pudno nga ta, wano ulbud na laang. Nasayat magkaroon, nukas ta. Ura siya. Kalpasan ti panagsarita mi kanidanay. Kat agdwa-dwa akmat lang, nupudno nga ta di imbagana. Wano agar aramid laang ti istorya. Wan nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmut laang ninanang na, Kapitan. Urayag lang ni kagawad gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni Danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay a kagawad. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo iti barangay hall anakaw. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda, tatang? Anya nga tukunan ni kapitan. Okay yan, tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Tikunan ni Kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, nambaglangayn. Makaangas mo't lang ang datahaw. Ay na. Ay. Una, tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidag, tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawin na nakaw. Isumot ti idimandak, tatang. Na. Idimandak tapno agnakam. Naglayng agpabasol. Kanagaramid iti istorya dayjay bakit. Ay, wain. Mayat na ita nakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayo, Rutilya. Ay na, maawatan kayo, kapitan. Tinapatag, kat napanagnakan ti anak kao, nga isokait inosintay. Hay, wangayam, naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti day ta abanag, Rutilya. Ay, hagyaman naklaunay, kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, sa pangasiyaw. Tatulungan na kami, kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo't lang, nuwag demanda kayo. Nasko na may kanitiliksyon, titaw, akas kimkwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Ha? Meron na? Nangalaam ti ebidensyam idas. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbag man, naala na ti rupa ti agtataka. Wan, Kapitan. Naala na ti rupa da idikimalay at na itigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da. Kat asino mo na kitang agtatakaw ngay? Da Fidel kin Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Adya? Dagiti kalugaran tayo mutlaang, Kapitan. Isumot lagaya makasitira aksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nagreporta ka din ka nagiti masiklan. Wan, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall, nanang. Abay kanaw, asinaw tinangibaga. Ada tinangidemanda kada kayo. Ha? Anya? Dayta tibagbagak, nanang. Dayta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo, anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but ngenak pay lang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, pinabasol yo ang nagtakaw. Ali pabida pa mor, papansin pa mor kini Uncle Edgar, nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan yo, anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masignan. Ngamit ti panagkunak, kat mabalin ang maibalon ka. Sana nalaga, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi ba ni daddy, do iso ti naibalon, gapo iti inuulbog nga istorya.
Ay, pagbababaw ya kung tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay mga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga aramid ka mo tiyan iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray di monsong batan ti saludsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramidag tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sa anak ka nakasagana maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinagam. Adda ka din ni Danay. Ay, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No namnamam ngayat tras na ti reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masiknan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalaw, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak, ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di ka agpababasol no saan ka mo't asiguradaw. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti olbo na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Rime. Talaga maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan na kumamot anak ko. Diyak kaya ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Rime. Kasla kaya't mumot maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta, nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, o na yan. Ay, awagak man langan ni manong mo. Imbaga kon kini manong tinaramid yo. Kat uray iso, awam mo lang timaramidan na. Lukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tatiganaban nyo, nanang. Pabida kay tumot ngamin. Naimbag kumamot ano pud no tirumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar. Siguraduan nyo ahusto tirumrumor itingiwat yo tanay. Da kay tumot lang ti agparikot, iti ibo nga dagiti kalukwan nyo. Anya lakit din. Hai ba bốn biết vô âm tường đọc thử nghe đọc thử đi nghe nói giỏi tiếng Anh lắm giỏi tiếng Trung giỏi tiếng Trung thì có giỏi nhảy tiếng Trung không? Lớn không hoặc bằng một phần đô lớn qua đi ra qua đi 5 cái đèo, có 5 cái chui đèo á. nó có thui đúng không? Đi vô Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia cũng ngắn ngắn. ngán tiếc này không có cầm gì quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung em với anh cũng được đúng không? Xài đấy này quăng chảnh thì là xài thì nó đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì. Cái điện thoại xin nó quay chứ quên. Không có quay được chứ. Cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người cho tiện. Hôm qua đi là sờ băm xoài, nó sờ băm xoài. Ngọt không? Ngọt cũng đi. Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín giờ. Chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ Đóng anh luôn. di chuyển đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Cái tin gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi review lại kể lại là câu chuyện nó cười như nào hôm nay. Sao nói? Ủa anh nói gì?
chịu luôn không? Vậy thua. Đọc đi, kể nội dung đi. Để biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào lấy luôn không? Em kể khúc nào mà Jubal nó cười không? Là một năm nhớ rồi, em nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ôi nói nó tin gà. Một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả trăm lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì giờ không phản lặng luôn á. Không, tôi hỏi một chút hàng có mấy thằng trẻ nó quen với hàng 89 hàng triệu nếu hàng có đẹp trai. Cấp màn hình lại, không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai thì suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen ở đâu. Ủa còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi nữa sao bà? Ủa tại sao? Ý là Tức là trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai lên 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần ơi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng. Còn 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có thêm tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa thằng cu mình nó nhận tiền bên bông hết trơn. Nó những hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Thằng Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 10 phút. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má, $5,000 của tôi. Má, thì chị Nhi xui vãi luôn. Đúng là con gái, giống như con gái nó xui. Tự nhiên thừa. Nhưng mà nó sự thật. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Đi còn mà em, tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi nha em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó trang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, chỉ là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ trung tâm thương mại hay là gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại mà đi. Ý là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Với ai rồi đi thương mại là gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được. Vừa cái bích chợ nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Rồi lúc á ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ông nó dễ lên lắm, từ từ không đâu. Em lên này làm cái khác. thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì vô nhát nè, chung cứ từ từ thôi. Vô chơi em. Vô nói anh Khánh. Quay nhiều xuồng anh. Áo luôn. Chết.